Hai menazaklum, Awang Riame na mai, krekeu zikreuze de setting gum chana zen kazem nge, kam mai ting chua kidere insa, paulia gaira dali. North State Manipur gane Kukizo Council, KZ Sigana Pabok Cham Chamene, Ministry of Home Affairs MHA ge pursuit me officials mze Asoka Hotel, New Delhi gane znai. Krekeu hze kreuze de set rima ge ngo hdo zengo kampau deli zakachu deli zaitiga pe bok na ka ge chuna manipur ge ka klebe pet lam ge sam ngo ka hakile ze achu zaikoki zo council ke jetsi lam ge na ka manipur ge kuki mahang administration chamchi ze pe pet rab lam ge magzaine du union territory pe pet rahang ge apo lam ge ke ze demand te lam ge du ngo kampau li ze sali Zane Nagaland gena tingkum changna jang khajem dai kumge Paralympic kan thabige bronze medals diwang bepe H Hokato ze Arjunago award Indiramgo president Draupadi Murmu nen znai krikeu zikreuze snari maige pepet betate gaidele zakat dile zai Nagaland gena H Hokato Paralympic bronze medalist apo award hatu hi ibe Arjuna award paper hange kalangai beza tingkum ge antami be games ge zabugo performance I bizigena le Zanenur State Assam Dibrugarh district le jai Kalakwa Mahatma Gandhi Model Hospital Raheuki Sogan Znai Rimaiga All Assam Student Union AASU mene protest tudele izaka tudele power heuki ge tawnangene te tatube emergency services te tatu da rahangene kize demand tuze Zen Assam Rifles Spy Mrogene du Sweetuze dilang na top officer mene Mizoram go governor chief minister ze magda begene senior officials meze ngo hado ze ngo kampau dele ze achudele India manai Myanmar katem go ram rai border ge kapam taklam ge Zen East Assam Rifles gene inspector general major general Suresh Babu ne Mizoram go chief minister Laldu Huma banai governor retired general Vijay Kumar Singh ze du chamchei begene aipo lamge ngo hado ze ngo kampau le ze du ka chudele Zaina Meghalaya go Chief Minister Comrade K Sangmane Assam go Chief Minister Himanta Biswa Sharma je Meghalaya ga wongrabe upcoming district council go election changda zaina ngau hataw jangom pogule je ka chule chuna Meghalaya banai Assam go border ramrai ge de indulam gene kaklebe bamsru ge teunchi magje bambe chunare changje teunchi rablam gene Za Indiaram ge state ge Zeme bambe total population ge hmete bizet non-vegetarian kilang bize Nagaland ge nalei zakachuli Nagaland ge Zeme plane population bambe ge hmete bizet non-vegetarian je 99.8% le zachudli Spau changa West Bengal 99.3% Spau changa Kerala 99.1% Spau changa Andhra Pradesh 98.25% Spau changa Tamil Nadu 97.65% Spau changa Odisha 96% jane Tripura spau changa 95% jane Goa ge 93.8% jai Jharkhand ge 97% le zakachudli Zasam Dimaso district ge BJP ne government te tate bige tinkom skui loi dibe azane BJP government ne Dimaso district ge tamisonga za gidi bete wang blam ge harok dibe release znai krikeu zikreu je snari mai ge NL Dawlago Postport complex gina bamdele zaitiga chief executive member NCHAC go debular Gorlo sa jane council ge EM jane and MSC Cyber MS du mina ge ke me wanga gidi me sapchu je masam dam gai dele za hero rally ge je zemana ge ke chang me wanga dele Zai Manipur Tingnopal district ge Kukizo organization ge na pabau Pranchima Hill Tribal Council STC mena Morelunga school le siki educational institution bam lei ne ge na kim ko Manipuri subject je syllabus ge na tingkom changna je angkai je mu je ne tingkom changna je angkai je sruk
academic year gana luto ndra hangya rangai dele zaka chudele STC mena government godo zana private godo more town longa school siki bamble ne gana kim ko go subject je luto ndra hangya rangai le zaka chule zana Russia kadege India Russia में हंगे यूक्रेन में जे हरे दे बिगने मिना हंक्रेउजे कनामत साइडले इजे कचुले जे हंक्रेउजे स्रुंग में तकाइदि बम चितादले इजे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA मेनेंस नाइ रिमाइगे साले MEA मेने साजे रशिया के यूक्रेन में जे इंडिया में रशिया में हंगे हरे दे बेजे हके जे हंकाइजे स्रुंग में बम बिगे हंग्रेक्स कुइजे स्रुंग मा रशिया स्पाइगने पेटाइ लुजे इंडिया गदे हेलेट वंगदाइ दले जे अचु कगने हंक्रेउजे दिसेट लारि ले जे अचुले हंक्रेउजे दिसेट बम बिगने हंक्रेउजे स्रुंगमान दाइमे तकादिमे चितादले जे कचुले कदे रेनसा पिन दोते जे बम रहंगे चैनल सब्सक्राइब तुलो जाइनंग नुंग चांगला बम जाइना लाइक टु गलो जाइनंग सेलु बे पेजे नंग कांगमदु सेल रहंगे शेयर टु गलो बिगाइ जाइन किंगाइ निमले निजे थोदले हाय मना जखलुम